Baro giparlok po YouTube. Munta kesengi ngawan Indonesia Nongriat. Ban explore he ke Nongriat terangkat kita ki parlok jangan sih. So kane kamde shu kesin ke Banangkong banwan sene. Actually ngelawan terbon sin hang ne man kesnem hi. So kalong kai ke baga sew tenat hanga simet hi banwan sene namar ba ngayo ban trek banyak daki kenta, ar kenta lai kenta kumtu. But kalau kum exercise kemet hi baru sirnyang, baru kidon ka double decker bridge ke Pikong di Senong Nongriat, kidon ka Rainbow Falls, baru kidon ki DOHKHA, ki babon bah ki badon hapo akrom juga double decker bridge. So entah kesengi ngilai ben explore hi, but dengan seperti pi county, on the way to Nongriat. Kita trek ke Jongi kumta kesini. So ini day mesti bare bekam sedung, day bekam sedot, din day bak one kit. Okay. Where are you from? I'm from Shillong, actually. Shillong. Yeah. Oh, And you are? from Bangladesh. Bangladesh. Wow. Now we go to Shillong, Police Bazaar. Police Bazaar. Huh? How's the journey? Good. How much time will you take? Yes, 1 and 50 minutes लगेगा double decker तक. Double decker tak. वहाँ से minimum 1 hour. Rainbow Falls. Rainbow Falls. Then double decker 1 hour, 2 Yeah. hours. Then yes, So total like 4-5 hours. no, around 3 hours. 3 hours. Take rest, then go. Yeah, exactly. Yes. Okay. So you'll be exploring Shillong, Police Bazaar and all. Huh. Okay. For Since when you came in? shopping. Since when you came here? Huh? Since when you came here? 7th November. Oh, that's nice. Okay. Nice to See meet you. you. Okay, nice to meet you. Bye bye. Yang. Okay, David. Marwa. P. Maslow. Dawat kerteng. Dua gerteng ini, Pak. So, Basbon. Jadi Basbon. Kelihatan kan kilo dia bak sia. Kini yang ni kita ki kini Nongriat deh. Terna, okay. Kita ki nong sesno terna kiba kamay yang neman kasi tungba kajing kit breu jung ki wah abak breu passenger dan ki ha yes jing trace tom taban kamay jak po mo kadai kano fishim iwe da fiba na fiket Song jing kia. kia kilo ko mod Ibam sting ham jam kadar kam kia kam namar di siar kabor na sei dah dari plastik. Kano pe gane phi pe terpeng jungi hadu kane sok kliang pe. Ah ni dai. to pedih yang Pe hadu kane sok kliang. Tempat bak beriu. to terpeng trace tom Muto jeki kabun sakamon. Terus kaman sekali yang. komod ki passenger ki don man kasngi Yo he teng teng ba khatnap kim ai ba he dia jaga par par mesti. Boleh barem na. Em de barem gi kuak ban gi khatnap te gi kuak ban ai te. aha Dia jaga ya le gi rum pen bor ya gi. okay Kuak pen bor. okay Nam de gi ba ke bayap gi ba ke em kuak kum nem tam la ya sing ya ba. Dia siar Dei ba ba di ya. sos nei di. Le terus susuk kat long dah ne. tenat Kata kadar lah. Yap. bau kain auto mah Nggih. tas kenduk mah Sangai bah kemai. kene gede ka first bridge negara jengking ke Banangkong kaban nyelam ini sa Nongriat but then it has been closed so we have to the room and travel to Nongriat 6 minutes okay
hello. Kasing ono. Steward. Steward. He? Sebastian. Sebastian, bisa hey. Nongriat, kit kini kiding menras Nongriat. Oh, he klein hari. Play school nam. Right, hey play school. Nongriat. Play thai nam. Play thai xem nè. Oh, here, xem. Here way mo. Oh, dan kit dan klein mo, xem. Es benayo bor, benayo klein. Mo. See you. Bye bye. Kadang-kadang ke second bridge, naga jengking ke bawah, ke pinghapan cross, show berpoi keti ke senong Nongriat. But atau ni, no visitors are allowed to enter inside on Sunday. Kamu bah, man kasi Sunday kin kang, so kilap menuan hang ni from Monday to Friday, Saturday. But Sunday kin kang ikan naik ke bridge ni, but pinghapan cross di sesliang road. So. Let's cross the bridge. Kadang-kadang ke jengka sedang senong Nongriat. Kadang-kadang ke first natural route bridge. Kapag cross di senong sti. So, di selor kedeka double decker bridge. Welcome to Nongriat. Kita poin Nongriat kena kedeka tiket, but kita fee sanpon ka Ibreu. But lot of the camera gig can sim aspa, the film shooting can sim San Hajar. So apoy ang double decker bridge kemudian Nongriat. So kanang ni kadeka double decker bridge ke bawah nambah ko jela ke sungi barak koi. But ang kierom ang penipi ki DOHKHA. Kemudian aku juga mereka wah ni. Kena dia ke perkuai, jom kena ki nong kemudian hapok kena ke Nongriat. Ki don ki kuai, tempel, din sopan. Buat kasar lagi don kebun kui dari soroh ni, kelaban sem. So pada ada pan jahit lembah ke double decker bridge. But hilai untuk itu DOHKHA kemudian hakrom juga tu bridge. Ngin late ban cross ko ipa ka jengking ke balai. Pak hading kata ini aj ti sukmat kemudian ka Rainbow Falls. So kanang sungai sudang ni ka support kumba steng kata dengan pois po ketika Rainbow Falls. Hai. Oh. Kadang-kadang ka jengking ke balai. Hadin mengilat cross ke stone Nongriat. Double decker. So, kena ke last bridge, when cross from Boys Tika, Rainbow Falls. Long shooting day. Oh,
kawan gitu hari gitu. Wah, so matay lapoy po kene ka Rainbow Falls. Kasumpor kumba live po minute natin na siyang Nongriat. So kati salor kadai ka kajistang jo Rainbow Falls, but salor kati kadon ka no Kalikay Falls. So kanay ko kawanan no Kalikay Falls, and then kapoy ka Rainbow Falls pagkatoy tetas ti Sharom. Wow. So, ikot ikan ke Rainbow Falls na marwa tip. Ang tip yung simpling, yung rainbow, babaw, pagkasing hap sa butay ko. Dahil nagkatagadaw, ikot ikan ka Rainbow Falls. So namarba ngi muang ni banjingiro ini o banjingi so ngi late 5 access room karon ko ka jaka balong banjingi banjingi city room and then so late 5 din lo that see you. So, hilapoy kini kasi ka banjingi, but kung mafi ikidon ki life jacket, ada pinang banjingi ro, nilai kila bandeng ki life jacket, but ki banang banjingi, it's like a natural swimming pool for you guys. So, hinjingi yang ne kumba ketuk nepor, and then hinjaya di siya, but nginyo balik paino sa slom. So, unay ka ka policy. Và ada pinang banjingiro ihapan pang with life jacket kom sibunta ban yada palay drowning so yes, that's it. So, ang iladap banjingi station wa sti. And by the way, ka door life jacket kada sispa ko but kila banjingi kumba po sikantai So, ada banjingi, ada banyat, ada poison sa Rainbow Falls. Dapat di paino sti sa Nongriat and then sa Sohra kasi kabang ipake kakali. So, kan support kumba 2 hours and by that time nakalay ba kala dum kasi baneng ro so nalipay man ta nila yaj ti siya kasi Nongriat kada ka football ground jo kasi Nongriat. Hello kinang like football kinang
Tiga sengkom no. Alba. Alba, fil school na yam. Di kelas yo. Kelas 4. Menasi fil kelas school. Boleh? Isti. Ha, fil kaya man kasingin. Okay, Shem Alba. Alba, this is for you. Shem. Shem. Ta. Ngilai jilur kidur deh. Ya, poi rukan. Ni lek pai no station bubuk kali. Ngilai saya blood. Tidak forget seden. Ali pangi beniat. Nyawan kit, ada niap. Dan huaso sebelah haba Friday. Tuh. So ngiap ni so jauh ta bandi and then ni select you no station. Thank you. Fish fine dish. Ngila pois nong terna KJAT kebangi bakali mana. So yeah, this is the end of our trek for the day trek to Nongriat. Oh yes, kadang-kadang tip rumah bare, tau, ma bare, sudah maju Ta pide ki bas. Fine. Man yai jangai. Kani jaga de ka best tam nam ta jong phi ban. Dei trekking. Bada kita lihat kemopi bar, Atal kumbangar ubiang ni tang ba don't give up. don't give You up. have that courage to walk. Listen to ma bare, don't give up. Okay, see you guys. Bye bye.